ia. Ko ia e kokole a ke mo mea hake ki olunga. Ke kamata e tau poro kalam he e whiawhini. Ko i hiwa whaingo fua pe taha. I will lift my voice to the coming King. Te tau hiwa mai pe eni, pe hoko atu lewa ke tau taitali, mo e tāna ke tau mea ofa, pe hoko lewa ke tāpa ke tau ki mea mipa fo o ki he siasi whale o e tamai. Hiki hoku leo, i he hiwa, i he toe, koe o tua lai, he koko e pe, koe e ki o e kuko. Oh,
after us. And we are so grateful. You are deserving, Lord God. And in this place, in Father's house, there is only one God, the Almighty God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And we ask your mighty hand to come down upon your people today as we come with our offering of praise, our sacrifice of thanksgiving, and a heart of worship to give you thanks for 2024. There is no one like you, God. No one in all the earth, above the earth and below it, no one like you. And we come today to give you thanks. Be with your people, Lord God, tonight. As we share what you have done, we testify and witness to the miraculous hand of God in our lives. Yes, Lord God, that is today. We give you thanks, Lord, that you would accept us, so unworthy, so full of sin, yet you love us anyway. We thank you, Lord God. We ask all this in your mighty name. And everybody says, Amen. And everybody says, Amen. May take your seat. Glory be to God. That's why I say this Sunday is different from any other Sunday. It is your response to what God has done for you. And so, with that, I'd like to welcome each and every one of you to Father's House today. On behalf of our senior pastor, Sione Duabamak, and his wife, Sister Soana, our assistant pastor, Moses Siale, and his wife, Anna Siale, and our board of elders, our deacons, our leaders, welcome you to Father's House. You have made the right decision to come today and see what God has done. Many times we come to church, we smile and everything, but you don't know what's happening in the background. See, today is not a day for you to find out information. It's a day for you to understand what God has been doing in the lives of your fellow church people, of the sheep of the house. And all the glory belongs to God. Hallelujah. This moment I asked the deacon, it's still Sunday, so if you have your gift offering there, I asked the deacon this morning, come around and collect the offering. Praise God. I'm excited for today. Hallelujah. I can't count on my hands and toes how good God has been to me. I hope it's the same for you too. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tautoi hiva peia ikai hataha. Hallelujah. Ikai hataha tatau moko ikai hataha tatau moko ikai hataha tatau moko sisu ikai hataha tatau moko ikai hataha tatau moko ikai hataha tatau moko sisu. I can see there are some visiting faces here. I see Selafine now is here from Livingstone. Let's give them a round of applause. Praise God. Praise the Lord. I can also see here Brother Nama. What a miracle to see you here. Let's give the Lord a round of applause. Thanksgiving 2024. What a long journey it's been. And for each and every one of you, I'm so grateful to see you here in Father's house. So, without further ado, we have a special dedication today. I'll give it over to our senior pastor. Hallelujah. Praise the Lord. Amen.
Io I haua ko ni. E tau tāpua ki ia pepe ko ni. Emilia Meleana Whakahua. Whambeke tai mai pe o tai tau hiwa ko ni. Jesus loved the little children. Koe hiwa whakakoloa mo tāpuaki. A hono whatata aki. Koe whatata aki ai whanau. Tata sito ke kaureka. Ai loto maa. Kuki nau tolu nau loto maa. Te nau whai pena toa whai ngā mea ka aku maa peho nau loto ki nau tolu. Amen. Kei ke whatata e ke ka kailalahi. Nau osi ilo uri nau tolu mo ilo kai haa. Lahe ngahi mea te nau tamai na toi mea ke ko usafio pio toi ka koe koe mea to tonu ya nau loto. No hinga e ko whatata ke koe e taimi pa moe momeniti ko e ni e longa I whanau he ku ofa si suka te nau to. Amen. Pea whakawhita I ko Emilia Meleana Whakahua. Modol ko ke mo lave e o wau ko ni ai ko mal ko tau tolo pe sa whakapente ko sipa mo toi. Sa si ko ke tau hanga pa taisu ki nau tolo kau tau hanga whatapui ki nau tolo. Amen. Kono hinga pe ko e tui mahu enga au pito e tui ka te tau tolo. Taimi ko e te tau alhakea ma tu apa tau ilo I rewa kwa mea ko tui he eiki ko si su kalaisi. Ko ia ho tau eki pa ko ia ho tau whakamoui. Kono hinga e utari ai ke tau au ke tuunga ko ia ke tau ilo. Kai ke hau toko taha ke hei o ai mai o whai mai e fui konga o wau koe ka te tau tolu. Kai ko ki tau tolu e pa moe otua. Kono hinga e ko hono tāpua ki ia I pe. E o tau whakamalo mo whakawhitai. Kono hinga koe kaunanga koe ni. What a beautiful name. Kau hoko koe kau whamo on. O tau heni, I he ahoni, o ilo ke heni, mo sela, mo whanau. Tau hoko koe kau whamo on, kono I ngā ki he pepe koe ni. Peo tau tui pau tau whaamu, ke tutupu hake a Emilia hoko koe kaunanga, ke ne malanga I wholofola, pia wahe totonu ia ke whamo uia I halau maali. Amen. Praise the Lord. Ka koe konga maho I ngā ia, e molo ka pehe koe. Mata ko moa I matuunga me ai ko moa tamai pa mai whae ene au sia Emilia ai mo I tāpua ki mo whonu mahua hua I eiki peka rake pe ia he tupu whakai natula hoko koe fuwhewhine pa tene tok whaire vai a laka ko ia a ele taria sisu ke hoko ia ono eiki pe mohono whakamo ui. Emilia Meleana Whakahua. O mau te kaki hapai koe ke ni mafi o tua. Ko ia o kune au niwa mea kotoa pe. Ko I mau tolu ko e fupeia pa mo lau akau.
whakawhetai ko ne whakamawhai ki mautolu, ke mau whakahoko e whatongia ko e ni, kono hinga ko ho mo ui. Ko e mau lotu ia, e tāpua ki pa mo e whakamono ia hasino ko mo ui lelei, neongo ka hoko mai hamahaki whakaauha, o ko mau tui e kaua e o tuaia te koe, pa ko hapeha whainga mea te ke whau atuai, i ho o tutupu hake ke hoko ko e tāpua ki. Au pehe mau tāpua ki i koe, e whakamono ia ka pehe ki o tamai pa mo o whae, pa mo e toenga, o e whamiri mau kau whakataha heni, ko e mau whakamoonia eiki, kono i ngahe ko mau tui ki a te koe, me mea ko toa pehe ko mau kore, o ku ke talia ki mau tolu he ko e whanau e afiona, whakamono ia mai aha o kaunanga, i he huafa o sisu klaisi ko alo ka ko mau whakamo ui, amen. Pato hiva mai pe, o tamatatu. Whawhetai ko te taritari ai pia ki nau tolu me ngā siasi ko ilo to lahe ngā i ka kaiuta o kau whon kau ahi o ku whakawhiawhia pita ka te mau tolu ko mou lava mai kono i ngā ke tau kau whakataha i he whiawhi koe ni ana kwakai ki tau polo kalamana e aia ke maulaki kamata pe mohoku hoa ka kou whewheke uki kore pe tuku ma ke mataku whakaosi kai hoko atu e tokoni whai whekau pa mono family o se kau elders pa hoko atu e peke kau taki malo hoia be, amen. Same mafitu, peo mafitu, vesu aqui. Outro é whakawhetai ki a Sihova, e o kuanga lele ia, o tolonga ta ngata kaile meso. Lotu ko whakamalo, ki lotonga o tua hegu tautou, o e whai mes, o e tataki o whai ka de whamiri, tau, e gai te roi, tau e nia lahi pare ma hake he mau family ka mau whawhetai pe o mai to whiunga pe mo mau iwi kai ke hamea te hanga whakatupu hamea ke ngoto ai e mau waka he tau koini o mai pe whatatau pe mo mau iwi ane afi lorotonga kai ao sisi o vare pe au ia hoko mai e ui. I think Nama knows I'll just pass out. Osi e hua taha mo.
Nada, va a ver que lo fenga o wake. Pero si no están muy cómodos de que va a bater. Nada, oye, algo. Porque ya había que va a ver. Que lo todo fai na ta. Le que fai na firmari o loto, me ha cotado a patear y lo que lo va a ver hoy. O hay de todo el audio. O fa feta e au que de lo tua. Fai na mari o en que va caia de motor, vai na tai que va caia o amo. Que mo fa na. O foto en el malo que fai ficau, se do va ma. Que ho no, pero sábado la gente te hago tanto todo el mundo que lo tuvo sí o cabo. O la naya que lo ploto que está malo que lo tuvo. Malo que todo lo está faltando. Que si pingo que está todo así así guarda a que fue malo que está o que me mi para todo el cuate como tu fatamo tu fatamo que poco que está faltando y está bueno. Mesmo que na família que eu estou mo tolo fili ka kautaki e ngai ki whātumen, o ngā ia au pito, o tuke tok whai atu e tau whai te tau whamalo, o ngā ia noa ia pe psio, o mo whai mate ake o mo ngai whatomi, i tauni, ta ngai nā koro karama e si asi, pe whoki ke tau tau tuku, pe pe au e pe ke tau longai whanau, atu e whamalo, o ngā ko mo ke tutaimi ka mo ngai ke roto. Atu whoki e whamalo e, matu ako ni mua le hola le coleo na cofineki coi mi afo fanongo boa con to ape ai lotu fataha pa mo fine malo e hufia family malo hufia kana lotu si asi e fo que ngai family fo o amana ki pe o loto que ilopi ai kautamai e ngai family fo ko kai atu ai ai ke tau maheni o ko heni taku mo fellowship vai por kalama pam ke mo mai ke tau kau fata e tau ono whakatoa malo au pito ho mo tu fata e tau ke ki mo whaladola ka ti mau tolu e mamaka tu sapatu ko tau pe ko mo i heni e a watu ai pe mo tala monu i he pulelulu i kau o whake mo ma tau fo mo no ia e ki e do ai ko fata Venea sioga. Ma wai be. Ka feta ke ki ko re ye. Tau ia ye ho wa ko. Tau ka fata ai e sapa de fraosi o mahina ba mo ta ko e. Tau fa feta ai ho wa ke tau to fa e. Mo tu ka fa feta mo fa ma lo. Ki tu yo lani tau hao fai mai. Tau ngai mo wi ka ma mo la de ho mau ki family. Ma wa si ai ai. A ho fa ka kolo ko ni. Ani be ko e dari me ka mata wa mai ki to bon fai fe ka. Ya mai ne ma to lu hong to ma lo to. Ai o fai e ki fai mai tau ngai mo wi. Ka ko tu pe phang e ko me na la bi ai to bon fai fe ka. Kaki mau tolu koi noku tu koi he kai tu nga fra tu ta maki o ku I kai pe ke ya hatai mia e tai ala mai ai e pai ngata a e fono ha anga ka koi tau e tu pa mo fala la e ko si su kala si ko yo tau ga si ya fa ko lo ko wi ke ni ana e pai ngata ia la ala no ai ko Spain ka mau no fo ka ga pe ma tai la ta ko pai ngata ia na fo wai mo ui pea kafeta ina e bebe kai te kau e a koe ni kai whamalo ko ia
pe ia malo sisu. Kai mau wa sia, whakakoloa au pito. Makai mai ko maki family e fia ko ni ko tau kia e ki ia o tai fili mana. Tau mai au tonu pe ho ngai tau ofa mo tau ke ki. Ka ko ne ofa na ta tau mo pe ko to. Me anya fi a honi pe ko ta na ya tau la de ke fia au pito ni makai at ke singa ko fonga ko to ape. Tau sayang ne e ki e fia ko ni. Ya ko an ga ke tau frasisi e tau whawheta ia e me ofa. Nai tunga e ha, e tau wau sia, ka koe ofa ngata tau me eki. Me he kamata anga e tau koe, e tau wau mai toe pe aho ia e ua. E tau i kuna, ko hai mune ino, o kei toe aho ia e ua. Ka koe tau tuino e tau wharanga, ave peke e ko sisu karasi. Koe nga e tau wau sia ha tau fōmpu. Koe o pehe pea e whakamalo pea moe ofa te me tala monu. Whatawange pe, ke tawa usia, ha whaos tau whonu e keresia, pea moha tau fo whonu e monu ia. O whalayatu me te whito mauroto, ke whaife kau pea mono a mono whami. Kau mai toko ni pea mono a mono whami. Peheka ki tau toko toa pekai karotu, o whalayatu. Whatawange pe ke ki, ke tau te kina ki tau toko. Rea whataa pe me tohi a koloseni a koe niu pe mai. Kahe no tolu pe mo peso no ula kiu pe mai. Pea ka pau ko moto e tu mo karaisi. Mo kumi e ngahi mea o kuionga. Amen. Ai au kunofo kiai. A karaisi ke nima to kata o otua. Amen. Kai mia te mea ia ke whai kia kumi. Kumi peke e kosisu karaisi. Hallelujah. Ofa atu se la finau. Tau ka be whanau e whia koni. Moto, o whati wela. Tau kau whatai a koni. Hallelujah. Te mau whai pēa ki hiva. Koe rea ia e whia koni ke tau hiva fia pe o whae o tua. Ka tau ane peki hoko i a koni. Amen.
don't know where to start from, but I'd like to thank the Father's House, and also our pastor over here and his wife, and also all the members of the Father's House. The last 8 months I've been going through some storm, but you know, you've got to have courage to go through the storm. And you have to have faith and also believe in Jesus Christ. Hallelujah. My first 3 months, I've been in the hospital there at Miston Road at the RPA. I actually had a transplant and it didn't work. My transplant didn't work for 3 months. And they have to do a lot of, gave me a few drugs to try and wake up his kidney, and for about a week, and I almost gave up, you know, but I thought about my children and my wife and my children. That's what it makes me really strong, and also in Christ too. And then they did the blood test 1 week after they did all the drugs, you know, the steroids going up the kidney. And then they said to me that the kidney had just woke up. And it's, they don't know what happened, but the kidney just woke up and started moving. And that was a relief for me because I didn't think it was gonna any you know, it's gonna wake up, because it's been a long time. Usually when you do a kidney transplant, usually about 2 weeks, 3 weeks, you know, you're going home, you know, something like that. But this kidney, I believe this kidney is it must be one of those kidneys that just what do you call it? What do you call it? Must be a person who goes to the Centrelink all the time, and he sleeps all the time. You know, he doesn't do anything good. You know, he doesn't go to church or something like that. But it must be a sleeping kidney, you know. So it takes a while for this kidney to, you know, to wake up. You know, sometimes he can sleep for about 3 months, 1 year, or whatever. You know, and then he wake up. And then after that, you know, that was good. They said to me, I can go home. I think I remember I came back a couple of months ago to church, and then I vanished again. I went back in the hospital again, and they said that I've got a COVID. So I went from a kidney transplant to a COVID. So I ended up 8 weeks with a COVID. So I went through that too, and I had other issues too, you know, because of the COVID, because I got chest infection, a lot of things. I mean, lung infection, bacteria infection, fungus. Then I got transferred to Westmead over there, and then they said to me that my kidney had gone back down again. He went back to sleep, and I think 5%. I think that's what they said. You were 5%. And then I stayed in the hospital at Westmead for about another 3 weeks. And they recovered me there. And when I left Westmead about 3 weeks ago, you know, for 2 weeks I was crying. I was actually crying. And every night I pray and I cry, and I say, no, I didn't want to think about my illness at the time. I was just crying in my room because I had a security outside my room. I'm not allowed to go anywhere because of my infection on me and also the COVID. And then they treated me, and they were really good too. They looked after me very well. And then they discharged me, and the doctor said to me, you've got a funny kidney now, it's 28%. It's been gone from 5% to 28%. And then they told me to go home, and they'll check me up in February on the 4th this year, and we'll see how the kidney is going. So they said to me to start drinking and start eating to build up my muscle because I've lost so much weight. Yeah, I've lost about
probably about 9 kilos on it. Yeah, I was about, 71, 72, and now I'm 62. So I lost quite a bit of weight, so they need me to eat and drink. So I just thank God, and although I didn't even think I was going to make it to Christmas, I like to thank God. I thank my family too, my children, all my family over here too, and those who supported me and came and see me at the hospital too. And but it's been a tough year, but you have to be strong. Yes. And Amen. keep moving and don't look back, because the goal is in the front. Our future is in front. Yes. And I thank God, that I'm here today. And I wasn't going to come today, but I said to myself, if I went this morning with Caleb to watch him fishing, surely I can come over here. So when it was 4 o'clock this morning, we got nothing. From 4 to 10 o'clock, so we came over here, and my wife said to me, "Hey, come sit." I said, "Yeah, I'm going to have a rest of the work on here." So I just thank God that I made it here today, and it's our last Sunday too. I want to be here and to see all of these too. Okay, so I'd like to thank God and thank everybody that you have helped me and supported me. I thank you very much. Thank you very much. What a God we serve. Amen. Wonderful God. He's very powerful for our weaknesses. He works in our life all from the beginning of the year to the end of the year. We're still here. Amen. Kai ke te whakaloa ko whamalo lahi atu pe ke whaiwhekau. And a board of elders, tokoni, mo tu malohi, I he popo ki he tau whaiwhekau. Amen. Pea hoko atu a te ngā welele ke next year, a te whamalo lahi atu ki he kautaki o e kautaki o department, whamalo lahi atu e talangofua mo e taliangi, pehe fuki ki he kauwhine e ki malo e lotu, mo e hufia mai hoa, ko e ni pe ko tau sio mata pe I he lele e lotu. O whalahi atu ka ki mautolu, talamonu lahi atu ki he amanaki ke tau hoko atu ke he wafe uanima, pea ko o whalahi atu from the bottom of my heart, pehe ki he kau aahi, he poe he whiawhini, ko atua e o whalahi ka ki mautolu. Pea ko kore pe, ko keki hene mau tamata me a, ko alo atu puke hoa, pea toi puke mo Baby Aris, ka tuku pe ke o kore pe ka ki mautolu, ke hua tu pe hiva ke tau hiva I whakatoa, tala monu ko toa ke te tau tolu pe ko o whalahi atu. Eki koe o
Mawaipe. God is good. All the time. Monla. Koe e kipe. Koe ape ke tau whakawhetai. Koe ape ke tau whakamano. Whakawhetai. Os whai e whakamalo. Ke ngai. Whai whekau ka umae. Tōna whai whekau mono family. Moe kau taki e siasi. Kwao pen mo family. Kwao tō tāpe. Ko ku hau whoki. Koe lele mai me whanua mama. Pea ku auhia te auhia ia. Ko rea whakatahi e tohi a Paula. Tohi a ngawe, waono, wafitu wawa. Tui ko whirike. Ka taki pe whai whekau. Kau ki hao ko rau ko whainga maari. O wai tuku maa whainga maari. Kai haki mo ua MC. Pa toki totongi pe ia. He tau fo o. Hape ha totongi ia e totongi pe ia. Iyo. Ita whoke kakai siu. Ai alhula a Paula whai tala holo o malanga holo. Whatuk mo veo veo. Ngai ui ngai popula tae yaha hia. Pea mai ene whakamau pea te e whirike kia Paula ke whakamatara. Tange Paula. Whirike, koe tu i koe. Whamaro atu ho tuku mai ke whakamatara pe au i au. Whakamatara pe a whirike a Paula i a Paula. Iyo, koau, te whakano na o se fuwa. Koau o kou tae kakai lotu. Kou whakatangai. Ai whakamatara au e kakai siu. Kou hanga o rea kovi. Whatupuriri. Pau hanga tuku popula. Ilo i he ahoni. Nau alu ki he whanua ko tā masikusi. Pena e ulo e mama. I he hoa tā maari e. No e kakai na maotoi. Peau tōki lalo. Peau eke aki ko hai en sisu. Tamai sisu o te ke akahi ke mea masila. Tu uhake. Te uhanga whakanofo koe koe whaiwhekau. Ke alo tala pa ke whakamoui ai kakai sentaire. Toi tala mai i he ua fitu. Nana o he waka ai kau popula. Pea te kau ke laku. Ke laku ai utaki tua. Tamai ke laku ai veve. Mo mea kotoa ki tua. Hange pe koe tau mo ui he aha koen. Ia ha mea ia mere. Laku ki tua. Ko teu ke hanga mai ko teu pe aha ua. Ke mama ai waka. Tamai he ua walu. Vesi hongo furu. Na nau fuaki ai ngahi mea ke kau folau. Kana e to'o pe mea aunga. Koe mea aunga pe e to'o koe ke ta puke he aha koen. Kau puike lotu kau ha. Tala munuat ko mo ngahe aha koen. Tuku i hoku loto. Paulau e fo i fora koen pa tuku loto. Ai whakamau i pea Paula. Whakamatala pea Paula. Na e me hange pe ko taua. Ia e taim lahi. Ko ta mo ui he taim koe. Na e whakaofa. Na e whakapo uri. Sio mai tō taha koe. Oku. Kei sio mai pe hoto yesterday. Koe tu te i u whiema au. Koe ke toi whiema e me. U whiema. Hange pe ko ulo mai maa ko ke a mere. Koe ke toi mere ka meuri he taim nini. Koe ke toi mehe. Ko hai tuia. Ko hai tuia na tamai taula. Ko hai tuia te ne whakamā vai. Ai off asisu. Na e off asisu ka mere. Aho na e pai aho roi na e u. Na e pehe mere koe mea. Aho pe koe na e tai ai. E tai koe ke poto. O na toi. Koe ke toi ngalo he moi a mere. Neo moi mooni pe lau e tokoni wha. Ai lahi. Ai hau e pe au mai kai. Kai ke whakawhetai pe. Ko fia tamai Paula ahon. Tamai na nau te he waa papa. O au ki ngai whonua. Koe waa papa pe asisu. Tamai ke laki tu. To'o pe mea aunga he aha koni. Koe rea pe ka mere. To'o pe mea aunga he aha koni. O ko whakamalo lahi. He aha koni koe wholofola. Koe mone a hiva koe mea. Wholofola pe mo lotu. O whai koe ai tuu koe he aha koni mea. Whakamalo lahi kia teki mo toru. Ai whaamiri kotoa pe. I e whaiwhikau, i e tuoni whaiwhikau. I e whaamiri tangata e ki ho siasi. I he mea kotoa pe, i he whai. Ka pau te ulau hingoa ai. O whago whaikatea. Oki. Hei toi. Tau tō pe a koni ke ilo tamai ku hanga pe tahe mo ui. Tau loto toa. Loto la. Whakamalo koe ngahi ofa mo ngahi tau hiki a te au. Fō mai ia teki mo tō mo iai hasia. Whakamalo lahi. Whakamalo hi mā Paula he aha koni. Laku e mea kotoa. Ka tau o. Pea koe mama koe na ia koe mo au. Oa nā toi mate.
Ka koe mama Krismasi, ka koe mama kulo ma ope. Ko hoku mama ana koe sisu.
family ke ko da isi e ka tau e ka kai e me a ko na ni ma bea e ka re ka so wa pe ai ta mai pe ko ni ai ya pe ko ya ko ya pe ko le ka ta para mane dara ka ni ka ta wa pe ni ka ta ta ni na o la me pe asi pa wa ta ta ko mai mai la saucio ka so pe nei la me he nei me wa so pe nei ke lo ka so pe ya e tu tu le na fai wa e de vita kana arga so pe fai le e ko le ai tu pia na tarang e wa e so pe ne le ka te vita pe he ko ngā e si hoa hau kakai, o ringa te au hake ak nau toru, i he toko lahi ko eni. Pea, tu tarang rewa e soa pe ki he tui. Koe haa ahono o hinga, o kuke fie whai a ngahi me ani. Pa tu tarang e soa pe ki a teia. Pa koe haa, o kuke fie hoko ai, koe whakahala ki Israel. Ka tau sio ki lea koe ni a soa pe, na ne os ilo i pe e ia. Ai mea e hoko. Ka tera mai na e o whai e, o whakahoko mai e lau tra mai. Na lau miriona, na e kilo, pea mano, ai toko lahi. O atu en ki ai, ki a te evita, tra mai, na e hau rewa, ai lo toa ka tia tok foki mai ki mui ka ko wina se ne hau kia ko hau ne to fai ai mea ko ni kosi to ko lahi pe ko se mai e opa pero ngai aho ni e ngai aho o tau fononga mai e ngai aho ni o tau sio o ko mai tau sio ra to ka ngai to nga to le pe de tau to ma ngai me abia i to la yang ko filia Pero mai, pe here vai, he tu tarangi e te vira ka tau sio ka tang e te vira pa ne fai ngai me. Ka me ne fe hoka ki ne fai ka tau sio ka. Ko malo he se dana ngai agu ni e ngai sia e sia si ke tau tu mo te va kwa kai. Ke tau to ave mo sio ke ngai fili ngai agu ni. O tu he se kon me milite tam ko do pe e tam oi. Ka tau tu mo ke tau toko ni wana hataimi ko fai nga fihara ki pen ke tau to elau ai ngai tapa ko mai eki ke tau to fa fe huia ai tapa ko mai eki ha to ai ke tau to fai ngai me ko ya ai ko hoko pe ngai a ko ni hoko sia si hoko i family e tau lau tau sio te tau tu maria ya ngai me ake tau ta mai ko o tu ai ya ko tu a mesia ko ne ke afio i pe ya holo to mo ku to ai me au paton ki ke fai a tau to kanga kia peta mai lewa na e hau lewa ka te vita na pehe lewa e te vita ki o tua ko fai hanga hala lahi ki me ani ko e uhi ko i koe ngai kore na o fai mo ngai mea koe no ko fai na tarangi lewa e te vita ko iha ko ngai mea kune fai une lo o kuhara pe ko hi o kune fai vare a pito ke ngai mea ko ni nai hoko pe ana tarmai rewa na e fikau rewa e te he o tua ke tamai e ko ni nai ai parofita ko kata ko hea ke ne hau taraka te vita wange kia e fo i mea e tōru pe ke fili e te vita ki he whakaauha pe koe whiri pe koe maha ki whakaauha e taim kore na na whitata noa mo kata na haisia na pehe e ai ki a haisia ni mo oi ki e mea ko e ni pere ne pehe pe na ne pehe pe e ia ke ua na hoka ngai me ani kai lawa ke hiki
ke hiki atu ngai me ani ai ang hara ko ni ko hiko ta mai e ko ni ngai tu nga ko dina fo he ko hiko ne o si ro ngai me ape ko ni fai ko ngai ha ko ngai me ana e vare a pito na ne fai kata usio ne to ngo i pe te vita ni me ko na ne fai pe na te pe te vita ko mo oni o e fia ke ngai me ko ni pe tu pe mo ke hinga pe ka si hova ta usio ke tu ke hinga ka si hova he ko ia pe ko alo ofa o ta engata pe awa mana to ki he nima o tangata ta usio ki ai o rea o ya usia de ilo he ko hiu ne ilo e ngahi mea ne fai o para pana ilo i lewa e te vida ko hi ko ngahi mea ko toa pe o si hoko i ai tau to ko toa pe i a siasi me ngahi mea ko toa pe pe ta mai ko hai mea te tau toi hora ki ai e ngai ta mai ngai fai a ka mau lau kanga ko toa pe ko ngai mea o kurele ko ngai mea o de kai ke toton o kai ke rele ngai fa fe a ngai fononga ta fai wa ti tau toi ui ki ai te tau ui ko tau toko wa wa mea toko wa fai ka te tau to tau hinga mo ka si hoa ko ia pe ui ki ai hora ki ai ko ia pe une o mai tau kapo mai mese mo kerese ke tau fononga ko ni o fai e ro tonga ko ni ta ta mai leva ka o ana to ki ha ke ni ma tangata ko filia ko fa kau suro i pe te ka so te bisa sai ne hinga ke ki ne to ke ta ke ni ma tangata ko hi ko nei ro ko filia ko la ya me atamai te meni kwai ai ka kai toton o mai me toton ka tau sio kai ka ta falala ki o tua toton mo oni fai toton me mo oni to hine a time ku tau to a ki ngai fai ngata ka tau to ki hanga ki ko kai ko tom o ia te tau sio ngai a ko ni ngai me anai fai ta mai na na hanga o tua o fai ai o mai ai angero mo ni hereta a fa ta mai na ne fa au hai sire ko to ko fitu mano ka tau sio ka to ko ta na de fai e mi a kai au hi ai asika kai ko hia ne ke na fai hamia pe e tanta tau pe na time ko ni ta mai na tu e ai angero o whakahanga pe en hereta ki fe ya ki Jerusalem ko ke hoka te ke fai ana whakawa ma time ta tau pe na ta mai na e tu o te vita o mamata sio ke langi o va langi mo mani sio ke angero sio ke ne hereta ko ne sio ke ai ko whakahanga pe ke sa mai na helote to ta ko ni nani to ki la o hifo kere ne kau tangata ha kuna iloi ai me ai to ho kwatu kono te so ka au e to ho kwatu pe ko ene le ai ni ne pehe ka ko fanga sipi ko ena ko ha ko fai e kinauto sioone sio en ke to enga ko hi ta mai ko ha ko na fai ni ke na fai na to da hia o ia na ni fai ai ko ai si hova ko to pa na pero e te vita o ko ki ati ko ke tuku honi ma ke hoko ia ki atea mo e fare o ikuta mai kai oua na to ki kakai e na si mamaya e tau si o ke rea ke lau ko rea e au sia i heloto moni tuku amu ai ki ne fua e hia e tau pehe na e ngai tambe ngai whae mo tau whambi te hata ina te tau pehe sio ke sipi ne maho inga a te vita sio ke whanga sipi ke nau hao ke nau mo ui he hui koe taki he koe ne ange mea totonu e whoro wai e whanga sipi na oua mo ana hea hata ingi na tuke hanga he re tā whakaauha koe nio whaauha ki tau tōru ka kua tōnu tuku mua ke tau nofo mua ke e ki he ko ia pe ko tau malu anga ka pakau e angero
mal anga te tau. Pea mo ene here tau o mai. Koe kune mai tu whahara rika te tau. Pa o tonu ka te tau tu ke tau sio kia. E tau sio kia he. Ko hi. He ko mai pe e kia whitu o tonu. Kia ki tau tonu. Ki tau whai e ngai ākoni. E ngai ākoni. Ka tau ngau e mua. E ngai whangatoko e ngai ākoni. Sio ka tau ngai whangatoko ua. Tau ofa. I nau tō. Kau fo o nau mai whangatoko ua. Whaka whi nau tō se halo. Neu kai ki ha mea ka koe. Hangai whakafotunga. Fote la maari maan o ni a koe. Mea maani. Koe maho inga se nitia. Pe koe ha. Maho inga ho tari. Aki nau tō. Te rina to e auha. Tuku mua tau maru kua ni ki tau ai au o mai kua ni ki tau nofo pe. Nofo whakataha ngau kua taha tu o whai ngau e whakataha i e mea kua toa pe. Pea tamai i he konga alu ki whakaosi a koe e taranoa. Na tamai na whikau he angelo ki a kata ke alu tara ki a te vita. Alu o fotuu a eswe lau i he anga kone a tama kone ko orinane. I ene ha anga ngowe, ngaho anga wite. Pea tamai na alu a te vita alu ke. Pea tamai na se seo mai pea orinana yes alu nani o seo mai pea na se seo e ke angero. Peke iro kia no ngai foha. Ka tau seo ki he ngau ea e eiki. Tai haat whangatangata nai. Whaunga pe eiki ia teia. Gala pe ia teia. Whakalea pe ia teia. Ia ene ngai whaunga. Ane aru atu koe ni a mea ki aru. Ko hea ke aru whetu koe ni o kore ki aru koto. Seo ni sanga pe ki wharotua toko taha koe ni. Ka tau seo ka e tau ngai ngau e koe ni. O hanga pe ki o mai pe me a kakai totonu. Whetu totonu. O stari pe e ia io. Koe ngai mea katoa pe o kune o mai io. Kone o steo tewe pulu. Tewe whewhie, tewe maa. Ka tau seo ke kakai o whai ngau e kiko. Ko osi teu pe e ki. Koe mea pe o tau whai letem ko o whai ngau e. Koe mea rea o whai ngau e. Ka tau seo ke ngau e whai e ki. Koe ke tau pehe. Te tau tono no ia whai ngamea. O tau iro ia whiri te tau tono no pe ia e tau ngau e koani. Pau ta mai rea vespa osi e ki wahe ko whai utara mai. E so tosi wahe ua toru e staha o pehe mai. Pea ke tokanga ki a te ia. Pea whai tarango fua ki hono re o. Pea aua na ak whakatu pohau ki a te ia. Koe uhi. He kai te whakamore mbrei. Aho o mō ngahi. Tarangata. O mai whakaosa ni ka pe tau tore ves koani. Hai mea ke tau te tokanga ki ai. Ta mai koe hi. Ke tau tarango fua. Reo e kau taki. Pak o mai ai. Tau whai whikau. Koe tau tātou maru ngāngi. Pak o mai re vai a ngahi visone. Koe visone o mai tanim ke tau whai. I he rorotonga koe ni. Pe tau tae loto i kai. Koe ngau e eiki koe ara mai ki pau peke whakahoko ia. O sai pe whitu o sai pe kakaia. Oua te tau toe pa whehui. Pe toe teu i pe toe hae whainga mea i kai. Pe mai pe aru koe aru ia. O kosi o atu hen koe a i kai ngalotu. He mau pou mua ke o. Koe ngā tamai ke taunanga koni moe tamai o e koni. Kia whatai mo uhira. O ke rope ko mo iro i pe i kai. Kona i he ni ke ha. Ke ho awe pa mo onia ngā awe e eki. Pa ko kore atu pe ia. Ke mau pou ki a he koe hi. He koe mea o ko mai he taki. He koe mea o mai me eki. E tau si. Pa kona tamai ke tau tarango fua ki ai. Tau tarango fua ke ngai mea o mai ngahi re o e kataki. He koe hi ken uro tua ia. Oa te tau toe whaka, toe pehe tau tori i kai o pā taimi mo hanau. Kai, tarango fua pe ko whai ngau eki.
tuku ke na o e to fonu pe ko fonu pe sia na ta pe da to ke te to mai hata ika fa fonu pe e kia hau kai alu e fa fonu o mea pe o tau whai e kai ngalo tu tau po ke o ta mai e kwa kauna koe e ko hei koe ue ngau lele o kuna whai ko o steu teu pe e ki o ta pe da toria i kai o se pe whitu ia o tau ro tu e taimi ko toa pe ke mao a whitu lele koe hako si whanau ke tau po koe ai e kai ngalo tu ko mao ha o wharat ka te mo toru mo i he tau fo o koe ni ke hei ke tau o ta me ke tau o mua he tau fo koe ke tau o ho mo he pe au fo o fo o ko toa pe e mea tau whai fo o i ho tau atamai se koe mea ke tau whai e ke lau ke tau wau ke whanonga o tau whai atamai ko tau sio ko si koe leleia sio leleia mea ko toa i he tau lea ko tau sio ke ai ngai mea ko toa ka tau te whito ko tau ko toa ko fo o tau roto fo o e mea ko toa mai le e ki ke tau sio ke he re tā koe ni ko fe tu e tu ki ai o ko mai pe fe tu e ta o mai ke tau fo ai o tau nga au e ngai a ko ni tau mo apeta ke ko ko he bani pe hange ko e tau mo ai e tau ka ve inga ia ai o na tau ai ko ha ko ko he bani e ko tau mo e ngai a ko ni e ngai pa to ko wa po watu tau lotu hufia ko me on lotu ke kau taki ke kau maranga ngai me ko to ape ko si a mere mo au mo an ko fai ma pe ai lotu hai me fai maranga tata o lotu e tan ko to ape ga kia diora ka ne lotu mo ia na si fai ma ne ko fuka malo ke ngai o ta uro ta mo ure rei ko to pe ha o ki fana e mo on ko ne fai ko ia ko si o fulolo ai kurea ka tu ko ni ka ngai fai ngamari e tau fo o fa ke mo ma u ha fasta u fia mo ha tau fo o mo no ia ke pehe ke wafe mani ma ke tau fo no nga tau fai ke wafe wano ba ko e le ai o fai atiene wafa alo subscribe amen Whawheta ke eke. Malo mo ke aape. Io, ko te ki whamanatu atu pe. Mohoko hoko mai ke UCA o lungai. Tau toko ta fitu i familie ta fitu e taimini. Mo whawawe mai pe hoko pe. Ke mo lawa mai moni. Ko taimeno moni mo Amelia. Ok. Nai tonu whake kau pea moni a holai. Haunela, whawawe mai. Tō lahi e whiawhini. Malo. Ready, Jehovah? Maui Bay. Go to school. All the time. Same te ma tolu. Avesi la kiba mo ua. Ko whawhetai ia mo ki family. I wafe ua wha. Te whawhetai ka Jehovah kula marie. Ta mo ia ko toa bibi te au. Te whawhetai ka Jehovah. Wana ngale ni ngahi mea ofa o tawhira. Hallelujah. Te whawhetai ka Jehovah kula marie. Mo ia ko toa bibi te au. Wana ngale ni ngahi mea ofa o tawhira. Hallelujah. Ko whawhetai a ngai ha maura maare mo ki family. E a whakoloa koen. Whanonga ia nei whai mai he wawheu, wawhawa he ngai kore. Ko sio ki he tua e ngai family. Ka whai e pore pa mo whaamu e whawhetai ho kulau maare ke o toa. I he tau koeni. Ai nofo neo nofo wā mamao ku whai nei o si a whio e pehe o tua. Ai mea te fōwai. Wa mai ki a honi. Ko whawhetai anga peho maurau maari. Ko whawhetai peka siova. I he mea ko tope he tauhina ne whai mei sanuari. Wa mai ki a hakoeni. Tope lau aho. He kei ki ngalo e ki matore ngai mea o whai o tua. Neonga utoe ho ai tonga hoa moe whanau.
ko mo fafunga mai ai fafta ba mo fa malo ba mo lotu mo popo ta dei fefkau pa mo ofalahi ba mo fa malo la eu e ki ko fai ke feitu na ma hoa ba manga hele ko da bena ke fai na sa ke mo uia mo tuani o hoko ta paki ko fa koloa ke ku mo ui be fa fa mai a ofa ba mo lotu ke ton fefkau ko mai sasi e fenga fa ta ta fai i hono hoa whape. Ko ki whawhita i pe ia, ho maura maare ke he. Ngā ue pa moe, tau i o kuwhaihe o tuaka mau ki whamiri, o ako mai ki a honi. He tau mai he tohea Isaia he wahe hono ki wā, vesi hono ni mā. He ko whanau ia ki tātolo ai whoha. Pa kono hua whaia ko whaofo. Ko ako naki, ko toa mafi, ko ta maita ngata, ko eke o merina. O tui ka whao whaia o whaihe o tuaka mo ki whamiri. Wahe ngai whamiri ia ka maa whanonga. Whe maa wahe aki mama o e mo ui palpare mai. Ko ngā pepe tāo wene whai, ka pahe kai ke iasi hova ia. Palpare mai mo ui. Ko whawhitai ka maa mo ui, o koe ea si hova mo ki whamiri. Ko maa whawhitai pe ia. E aha koeni. I kai ta hakoloa ia. I kai hamea te mau ka whawhitai peke huafa si hova. He kutoronga tai ngata. E nga ngahi alofa. E ngahi mea ofa ma inase ai mo maki whamirihi. O amai ke sapa te whaosi. Tala waha beba ma ui kuna. Tau i kuna e whai tau weni. Ta wai e pore. Ai ma mo ui o matai iyo ke heuia e kiu whai ke ma mo ui. O hange koe ia na e whai. E whatala noa ki he tārefu. Koe hae whina ngalo e ki he tau fo ou. E mana e ki. Koe matarango whuape ki hai. Koe kutuia mo ku lotu. Ke omi hoku whamiri ki heni he otua. I he whaunga pēr. Tau whamaro rahi ki tātai whukau. A mai sa si he lotu ku mo whai. Pako kore ona ngalo hoki whamiri. O mo lotu. Hanga peka whawai tāpua ki nai whai e hola ke tama eki komono ki whamiri. O na tari iyo. Uhila, ka maa whatai ke hui ei. O ku fua e ngā au e whata shaus, tau e ne wha. Tau e ne wha. Fua e ngā au e whata shaus. E koe ne whikau ia mwala ki mamani, o malanga e kua mamore. E uina ki hene uhila mu whatai. E whikau muha e ki ke mu alo whai ni ngā. E ui au he e ki ke whai e ne ngā au e. Tako koe kula tūpea e ki, o me u whamiri ki heni. Ko fai ho whikau. Paka maulotu bea mo whawhitai. Tau ko ngā whawhitai, siasi, tau wau mai ki aha koe ni ka whakoloa. E tau ilo e ngā ue rea e kiu whai ke whata sausi. Fua e ngā ue e whata sausi. Te utanga tau whai. Si e tau toko waka pita sonika mania. Ko whea whai ko tena alua tai mamani ke malanga e ngongo rei. Tau mua bai whamui hala maari e. Ke preanga utua. O whamalo lahi ai. O ngā ka lotu ka mo hufia o mo whai. O nā ngālo se o ki whamiri. Te o mo lotu. Whamu e tau tu whata. Tau hana ke tau whau ke tau whakroa ke tau tāpuaki. Tau whai ha mea koe ngā koe ngā ue a eiki. Tā mahi ku mawe ke toi whuki mai. Koe ni bea taimi. Tau konga whata hai. Ke whai anga. Mau konga tari whaftai ai po mo ki whamiri. Ai whawhitai ke o toa mafi. I he tauhi kona whai, he whanonganga na mawhai. Ko hala whanongala hano ngai whai ngata. Pako whawhangai e mau kore whamure mora tu tātai whawhikau. Ka laha tō no noa e tō whohe si o ku whamiri. He ngai whatongia o e siasi. Ka maha tari tutu uni. Mau hūwhangatu. E ki tamasi o tua nai alo he ankai o mana. Tuke ne hoko mai ko tau whakakato. Ma ne hoko mai kāinga lotu. Ke tau hoko ki tau tolu koe kāinga ke tui he ngāue e ki. Ke tau poupou. Ai ngawe e ki hana ke ta fo tala manu atu hoki family. I si fai kau ka mai tol kau me me mo to fa sa mo motor kau ai. O ke mo tol me mai ho pe. Fa ta ke mo mau ta fo o monu ia mo tau ta pa mo fa kono mo fon cresia. Pa ta amana ke le ke me fa o fo e fai he e ki. Ke ta mo ui ke ta fo amana ki pe ia ke ta ta mo fu pe ke ne fikau. E ku ofa ma si su. Ba ke ta fo ki ma si su. Ko ni be taimi. Ke tau whai e hanga au e. Ke
ke langi ai whatawanga ke he o tuage le tāpiki ngi mo tolu ko e le pa mo whala tolahi pa mo pou mo ki family pa mo mau tari i ope eiki ke mau whai ho whinangalo. Amen. Pawetake iki. Ele asewa. Mau ibe. Tamu atu ku ba pawetake famalo ki otua ko ia ko e whainga mari ko ni. Pe a hange ko e tare ma tare hau min Januari ki o amai December. Pe a peben ko e time harvest ien. Pe a ku tawa mai ki time ni ku ta whawheta ai o whamalo Thanksgiving ki he otua. I henga hai mea kotoa pe, ka tau te whito, ke manawa e mo ui. Pea, au heni pa moe family, au ki family katoai, pea wato ku whamalo ki he whaiwhekau, pea wake poate, ki toan whaiwhekau, tō taha kotoa pe, me kotoa pe he si he ahoni, pea, ka taki ko whamore te mo tolu, o te anga o pau ngaha tono no ki family. Ko koli ke mo famure ki mautolu pea I he same te au manima ves uraki o be mai mo atu ai whawhetai ki a Sihova ui ki ono wa wha whakaha ene ngahi ngawe I he ao e kakai pea koia e ngahi family ko konga whaspenge tau e ki e konga koni pea Nana ko pia pia mo whakau ki whahaki fo hiwa. O whaikau ake me mamo ui. Leo me mamo ui na ngahi hangei koin ku whanata ko e hipu umea. E sere maia wa he tahawalu toa ki api o lawe. Sere maia wa he tahawalu. Ai ko tō mai ko ki whahiwa koin te mahiwai ki ko whaikau ake pia mo hipu umea. Beanga koin koe ai tangata tufunga koin koe hipu. Pea ku pehe mamo ui. Ko mamo ui hangei peha hipu umea. Leo nga te mau e mea ka anga pe e ki o ngahi ki tau tolu, ki tau toi kakato pe. Ka ku leo nga pau na koe ngahi ipu sio ata mako si maso sori mana ka ipso ata malo ka mai ki tisema. Ka ma fa malo pe ke ki ko ia ko hi ma tolu ko ipu umea pe ki mau tolu. Pea ko ia e sasi patu o fala ki do ta ko ta pe. O ko ta pe ki no moto e ki pa ko e ki fo hiwa ko e ipu umea. He no ape
Kau tak iki. Ya. Pamalo lah ye, fai ngamali ko ni mau family. Ke mau kau ngaka wata. Mau tolu ya ko ni. Ya, kai ke mau lawa mato fa hiwa. Kade mau lawat pe mau wes lawloto. Ya, wange ku sio ngari na ngari fulolo ala mau lawloto. Te mau lawat pe ki wes lawloto ho fulu. Ya, toksio ain kapa no be pate lawat ai pe ke wanoa. Malo. To test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. Romans chapter 8, verse 1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen. Proverbs chapter 22, verse 6. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Amen. Galatians chapter 6, verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Amen. Isaiah chapter 55, verse 6. Seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Amen. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your path straight. Amen. Sione vai ta fa versiono. Betalame esisu kateia koa kohala. Moi mooni te moi moui. Okukai hau hatangata kia tamai ka ia te ao. Amen. 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scriptures is God's word and is useful for teaching, rebuking, correcting, and righteousness. Amen. Zephaniah chapter 3,
verse 17. Zephaniah chapter 3, verse 17. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In his love, he will no longer rebuke you, but rejoice over you with singing. Amen. Romans chapter 5, verse 3. Not only so, but we also glory in our suffering, because we know that suffering produces perseverance. Amen. Mark chapter 10, verse 14. Mark chapter 10, verse 14. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, "Let the children come to me and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these." Amen. Hebrews chapter 13, verse 8. Hebrews chapter 13, verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Matthew chapter 7, verse 8. Matthew chapter 7, verse 8. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks the door will be open. Amen. Mark chapter 13, verse 13. Mark chapter 13, verse 13. Everyone will hate you because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. Amen. Mark 13, verse 33. Mark chapter 13, verse 33. Be on guard, be alert. You don't know when the time has come. Amen. Jeremiah 17, verse 5. Jeremiah chapter 17, verse 5. This is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in men, who draws strength from their flesh, and whose heart turns away from the Lord. Amen. Jeremiah 17, verse 7. Jeremiah chapter 17, verse 7. But blessed is the one who trusts in the Lord and whose heart turns away from him. Amen. Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is right, whatever is lovely, whatever is admirable, if any of these are such praiseworthy. Matthew chapter 9, verse 37 to 38. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers to his harvest field." Amen. Malo. Everything okay? Everything okay? Aku nas mai no pi api mau me fai ka tôi muốn nó mai sẽ mai ka gạo chạy bây giờ kỳ tôi cả mắt ta đây đó. Anh con lão và phải tay lão mà đi có khi có bảo xe Dismasi ta mo fa sta o ta ko ni o ko hen dei mo ta ti fa na o hen ni de ngoi la ngai fa ngata ngai pe o to ken lo to fa pa mi ko ni ka ke fa fa ta ipo maula ma di ko a mo ko ma ki fa na to ko fitu e pu sia ki eta ka ko to ko ya no ku ya mo hawa các mô mẹ có to pe là hít cái tê hoa rồi lên cái tạo yếu anh hít cái tu pe la vai cái hạ vai yo sio cái family con đi con nào hít phun nuôi mai kia bác pha phi ta yêu lòng Maria hiệu cao pha ta một cái màu tôn còn Christian hiệu có cái màu anh mà cao pe cái lo tu pha Pentecost pe hít cái tu khóa tao kêu học at pe lo pha Pentecost kau hange ko lau pe fia isi nau tangi ko alu peni ko foki mai pe ko ha no fa pito ya mo hen ke hoko mo ki kai nga lo ko ni ko ta lo tu ya i Australian ka ku ke tu ve ve yu fa ko to la hi ku lusila ka ko fa fe tai ko hui ko ku wa mai ke ni ko fa fe ka ko ni ko ku fu family to to mo oni eni
Pako fia o pito he no hoa ku kauia he family o oku ko ilo rei pe ko hapai e fine eki ka ko ki mautoria me he kuki family o ko ilo rei pe ma ke family I hapai ko tu pa ke pe ko pe sisi ta ko ma pe me fa e ko ni fa ki hapai al pe no so ya na tolu pa ko fia ko wa mai ki hen ko fia fai fe ka te wa ke talo tu hen ko to la hi ko yo ma family e ma ke mo ku na ma monga alu na to ma monga ko ma wa pen ma ka ma ke he no hanga ko lau pa fe tai ke ki pa fe tai ke ki na ko ma ki hi va pe ku ma la va mai mo ya kai isi eta ha ki sai pe ke ka mata be ma hi va to fa o se isi ane ki invest for la ke ka o to mai pe ki folfola ko ki folfola manako ya so ne vai pa be sta no e nai ofa pe he o to ki mamani ko ya nani fo ki no alo to pe ta ni fa tupu ko hi ko ya ko to pe tu pi ki tai ka te ya ke ne mai mo tangata ai kai ke ni au ka ke ni mai mo tangata amen a fe tai ke eki ko ki hiva ko ni ko ma ki family fo ki mo ye hoa ko ai mau pe mau fanki hiva mau ki family ko ke ta me ale ai ne ko isi ko tanga ta me ale kana ke fa fala la tamaya ko ni ke ta isi ai me ale ke mau ki ka mau hiva o pe futo ko no ko ni fitu balu aki au mo hoa ko mau hiva ma to ko futa me ale au pito pe ya ka pa te mau o fa manatu mas Stephanie ki hiva pa hiva manako hoa na tamai ki ai que te mau hiva tu pe o maure o na te he e ki pa feta ke e ki ilo pe isi ko fo ko hua hiva pe feta
whawhetai ke eiki. Mau ki whamiri enu mau ke mau pe mo ui. Ko mau lea pe ia ko whawhetai pe ke eiki. I he taula mahao mo tau hao hao a kune whai mau tolu. O mau au sia i o tau kau ngā kau whātaha i he whamalo ia. I he sapate wha ose ua noa wafa. Ka pate mau tala noa ke he ofa eiki u whai mau tolu e si e ahonia. Kau mau lea whātaha pe mo e tangata ka le riko eiki pe i he mea kotoa pe. Pe a keke mau te wharoloa. Ne ongo ulahi e mea e ngahi lele i au toton ke mau tala noa i he ofa eiki. Ka koe mea te puia ku mau whawhetai ai. Koe mau ke inasi he ne koloa fungani. Ka koe mau nawa e mo ui. Mau toto mai ai ki le soni. I he whawhin ke whai ake mau whamalo ia ko sa me te au. Vesuraki ke ne osi. Mo mawawa ke he otua e ngahi whanua kotoa pe. Tau hia si hova aki ai fia. Hu ki hono ao mo i kai kaila. E ke mou ilo mua. Ko si hova pe koe otua. Ko ia nani ngauhi ki taua. Ko ki taua oku o ona. Iyo koe kakai a ana. Koe sipi oku ne whawhanga. Mo hu hono ngahi matapā he whakawhetai. Hu hono ngahi loto a mo hono hiwai. Iyo mo sani pe ia. Whamalo ki hono hua wha. He oku lelei a si hova. Oku tai ngata ene ala o wha. Pea tū mau ene whakawa. Ki he tau tangata, mo tau tangata. Pea pea e whawhetai mo whamalo a mau ki whamiri. E tauhi ai o tuako whai maki mau tolu. Whamon pika ki hiwa ko ni. Monu e kakoha monu e tau mau ha e ki o whao kutali e tau lotu kau he e tau mea koto o kui ai hatau mamahi whakahaki he otu alu atu o te kaki te ne kau i hono fu. Malo apito. Tau kau ke whamalo ia. Tamai alo lau malie. Kau mo mamani furipe. Whawhetai ke ki whamiri he whiawhi ko eni. Koe mau ke kau he lau. Neonga koe konga pe ne whamiri. Whaiwhe kau. Koe hoau ne ke mo uilele atu pe a. Pako mau tolu pe eni. Ke whakakato pe whatongi a. Ke talango fua pe ki he ui. Pea ka neonga koe nai whai e tuku pā e whai kau kau mai siasi ki he otua he ikai ke toi whai ha holo mui. Neonga ai koe hae ai ngahi peau o ku hake he hala whanonga he ikai toi whai ha holo mui ia. Koe alu ki mua ikai ke toi whai ha foki. Pea koe whawheta ilahi koe whaka osi ngai ni oe tau sapate whaka osi oe wanoa wafa. O koe ai whakalahi ke whamiri, whakawhetai ke heiki, koe tāpuaki, koe to whia, koe ki tau tolu, koe tau hikoloa pe. Whakawhetai ke heiki, pea, nai kai ai ke whai e hiva, ka kou sio fu mauloloa, pa kuai kalasio mahalo ko nau ture mohe. Pea
ko tui pe mahana ha fainga mari he wike lotu ke omi ke whakakakatua e kuhiwa ka whawheta i ke ki whaiwhekau ka o mapehe ke toko ni toenga siasi tala monu atu ki he te waki e whaostau o whake mō mau ha whaostau fia mo ke resi ia tau hoko ke he wanoa wanima mo me na lave kai toko wa ki mua mo me ak fo o tau si aki ko toa me ako toa pehe wanoa wa fa ka tau laka atu ka kapa atu ko hai ui ai o tuak fai ke tau mo ui tau alu atu malohi tau tuu whakaku kafi pehe ui ai o tua pe aku pehe tala mo nuat ka tek motor ko toa pe o fa atu fa tawang ke o tua mafi kene ke hanga fai ta pe kina ko toa pe tau mo ui ko ia pe malo fai ta pe kina ki motor e ki Mà cái tay bé cái gì cái đi tao ông mấy cái hoặc áo xin ngày tao coi nhỉ ada pama lo ke phải cao về con nó về cái tokoni rồi cái familia gọi lại về to aquí à cái phần cái tai về cái aquí ok iba cape neo pe to no ka ko cái iba cape cái tawang pe cái auto ma phi tao cái tao phố cái tôi gì lấy đây nhá tôi lại về tôi gì lấy đây nhá cả cái gì family mà gì quá ô cả ta bây giờ này ông ta họ muốn lấy theo lời mua ông cũng dạy tay mi lại ông có tăng cả một chiều nó có một số là một gì quá cái hao với cái lột tủ ngay cái áo đó phải thế đi cả ta phải cái phải làm mà đi ông cái hoa sai áo hệ bể ông hoa táo thì màu bể ông quăng áo tăng màu cái cá nó phải ông cái thì phải cái phải làm mà đi cái áo nó rồi thì ông gì phải ngã tạ tại vì là phải ngã tạ các cụ wartawan cái cái mà cái gì này to con là mà về tay mình chỉ là vào đi à cái là khoa về mày nó các cô các mũi à mày lo tu cái tôi áo cái tao phố cụ tôi kỳ lấy lấy ăn cái phạm mỹ coi nhỉ không phải làm mà xì xu coi mẫu y à các cô tôi càng biết phải làm mà đi cái hoa cái này ba kỳ lệ à thế đấy quá cái ba này gì đây à cái phải biết này gì đây à trái biết không Fafta ke eki oku fafofa mape taulo lo isayone pea na gosta koran ke hoa e fa makihiva tamae hoa he kutapoto he hiva kotala tahiva pe taua pe te tafetaura ki nuku motu pe kotafahi ka te tahiva pe taua pea ko eki le soni to mai ke fa mea ya ai fa feta yo e fiafin ko i wa fito ngai same ves fa pa mo valu o ke ai le ko ni ko kore me asiova ha me peta ko ia pete kumiki ai ke no foi fale asiova i a ko to ai mo ui
e sio fia whakafofa e ki mo la whakalau loto ki hono palasi na ke pehe koa mo kumi ki hoku fotunga na italia tu hoku loto ko fofonga e ko ia te ukumia fam popo peke ki hi mini mangia viva fa o hi mi ves uloaki sinofo hawa ko hoku loto ko to oa ho ha masani mai ko no fotai hai di fia kai fon e fia ko fia ola ko fa ma po opo ia e mau fa fita i ho wan ko mau lotu ia mo mau fa ka amu ke mau hange pe ko ia mo ui pe ke tau fai hok fatongia he ilo tene tali ke tu he ne tau o kapasia alangi ai tamasi koa o ate mau popo tala monu ki singa family ko to pe o siasi pe ke family fai fekau ka mai family to kon fai fekau mau o fala ya ke tek motor no kotoa mo fara amu pe mo fara tawang te mo mau ko to pe ha ta fa sta u fia pe mo ta u fo o fon i monu ia ka te mau fai pe mau ki hiwa ka ta pe fara lo ki foi vesi pe ta ke ki foi hiwa ni o kunde pe ia ia we ma pe hoku loto mo kula mari he time ko la yak mama me he fare o tamai ko ki fo hi wa no ku fa o mari ma pe ko hotelinga te mahiwa tule ko eta hilele ko malo e tau mau e whiawhini ko whawhetai ki eiki koe fu eiki o tau hiki ai koe fu eiki lahi o tau ki varevarea tau tolu ki eiki o tau hiki ai whawhetai mo whamalo ai mo ui e koe whanonga nei whaimea e whanonga koe whanonga whaingata kana i kai e eiki hange koe laua mere whenga ke laku a ngai mea motoa ka tau whenga toki waka o tari o tau eiki pau whawhetai ai mo ia kaunanga i ngai aho koe ni ko o mai bea ki Westfolfola koe ni i he tohi a Isaia vai whanoa he stoltaha i au pe mai hano whalea ka koki nao tolu o ku tatari ki a Sihova o ku kau ai e kaunanga koe ni o ku kei tatari ki a Sihova ne ua tai tau ai mo ui kai ki a whiu e tatari
he ko iloi ko e ki o kutai whirimana ko ai le ofa ke ne whawha o ai mo ui I he ngahi aho koe ni mono ngahi whaingata koe vēs wholofola ia kua mai e whiawhi koe ni ke whaia ke whawhetai mo whakamalo ke eiki he tau hi o whawhanonga mai ai mo ui I he whotau koe ni koe whotau tā puaki e ni he mo ui a kaunanga mo ki whamiri o ko mai ai ki mautolu ki whanuani neongo he noa e mo ui kau kai ke he noa e mo ui a he eiki ko te nofo he malu malu o sa tai o ko te hao me ngai whaingata e whanonga e ma koe ni au whawhetai ai e mo ui ko kore pen ke whoha hao mo ki moan ke whai peha mau ki hiva neongo pe o kai ke mau poto he hua hiva kako tui o lava pe o fefine mo foha o fai a hiva ko feia ko o ia te mau hiva to e same te au tolu how can I come here famore more atu Hawaii come and more taluva Wakai ki ho no lelei pe mohono whakawhie mali ai no whawhetai eiki whawhetai eiki Whawhetai kia sova ko lau maari pe moia ko toa peu kia te au o koto pe he whawhetai kia sova whawhetai kia sova pe kai ngalo ni ngahi mea whuaki ono ko toa pe ho ngā ia e mo ui ko hiko o whai o tua
ki inas pe kau he lau he fiafa koloa koe ni. Hange koe rea na e ka tangata na e hau ke whakahoko e whekau ki a siope. Ko ki maua pe ni pao mai he fiafini. Ne onga utoko la he whanau, hako ki maua pe mahau mai he fiafini. Whaketa ike hiki ko hiu ku o tolo ngau tai ngata ni alo ofa. O fulma ua whamatala mea hoko hoko, whamatala mea hoko hoko, vai hono hongo fulma no veso no tolfa. Whawheta ike skova, he o kuneanga re ia, o kutolonga o tae ngata a ene alo ofa. Koe ne tau hiu tatau ke taha koto api. Koe ne ofa o tatau ke toko taha koto api. Ne kai ke mai hen maa makato o ngai ha mea na ama whai. Ne kai ke maa mai ke hoa koe ni ke pehe ko tonu halaka pe whakafotunga. Pe ko tau ha fuaki. Kau hange koe rea e tahi kāreri. Koe e kipe. Whamalola hi atu whare ta mai. Talitari fie fia, anga whakakau ngā mea. Mōwhai, o ku malau koloa, tau kau whakataha i he mauanga keres kotoa pe. O ku maongo i pe, o ku mai api pe. Koe fu au whakoloa e nia ke toko taha kotoa pe. Toi pe aho e ua pe a osi e tau koe ni. Sapa te whaka osi e ne whanonga anga e tau koe ni. Ko haina ne ilo te tau wau mai ke whiawhini. Te hange koe polkalama mahu inga i whiawhi koe ni. Koe whiawhi ni ai whawhetai. Koe whiawhi ni ai whamalo. Ate tala monu ki tō taha kotoa pe. Kai ke te whahatala loto te ria nā pe heko te hiksia pe pore pore. Tuku ke e kipe langi mea kotoa pene fau mai mo ui. E hange koe rea e apostolo, o kai tene ome iha ahi ahi, ke ova he tau ngahi malawa. Koe o tua whai tōtoru ea te tau tolu, o kune o whai tau tolu he whiawhini. O whaat ke toko taha kotoa pe, whatawangi te mo mau ha whakaosta urerei, ma tau fo ou, whonu i he tāpuaki, me whakamonu ia e o tua. Tuku ke hoa ke ne ome ki sāme o i whiawhi koe ni, tāpuaki ako mo ngahi loto. Abigina motohe iki.
Praise the Lord. Not yet. After that. Fufie mau tahine hiva. Koia tene fai mau hiva he ahoni. Your turn to sing now. Okay. Tō mua tuku pe whawhetai ke eiki. Koe ne tauhi. Ko whai. Tō mai ki vesi wholwhola koe ni ua pita vahe tōlu vesi hiva. Te ulatu pe whakapalangi. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. This verse describes this family. O kui kai ke vave o tua ke hou hau, ka ku vave mau pe ke whailelei, o ku alo ofa. Pea koe ne tau mua ke kakato e family. He koe uinga, koe family, koe whakotue ai o tua. Koe business ia ai o tua. Pea kou whakamalo ia ki ai, mo kia mou tolu sias. I he e whiawhini, e ho mou ofa, mo mou tokoni, sapoti, au, pe he fuke umalinga so siwa mo e mawhanau. No words will be ever enough to say thank you to you for loving us, for forgiving us, for bearing with us, working together with us this year. I hope and pray that God will continue to bless you and your families. Remember, God loves you all the time, all the way. Right here, right now. Nothing can separate you from the love of God. And therefore, I give thanks on behalf of our little family. Last year, JJ did our speech. This year, JJ is hiding outside. Pehe JJ last year. Oh, we started in Genesis and we're still in Genesis. Malo ke se nespa sosia leka kakoia atai whakamalo lahi kia te ki mautou kotoa. O atu lewa melelose mo soana e na ki foihiva koe ni malo pito. Don't take it. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till they appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night
Hello, hello. Excuse me. Amen. First of all, our greetings and blessings to all of us here tonight. So it's good to see each other. One of my favourite verses, 1 Peter 5 verse 10. And after you have suffered for a little while, God himself will restore, secure, and strengthen and establish you. The simple verse, very small, very it is, but it pretty much sums up what my wife and I have been through ever since we met, even before we met. All the struggles, trials, everything that we've been through to bring us to here today. It sums up everything. My name is Francis Williams. This beautiful woman, my wife, is Sane. She's also Auntie Tiola's niece. Not only that, Brother Nama over there, him and I are related. He's my cousin and also my brother. Love you, mate. Amen. Today we talk about Thanksgiving and we ponder the question, what has God done for you this year? What has he done for me? What has he done for my family? And I can tell you now, honestly, what has my God done for me? Nothing. And everything. Everything. When I'm down, when I'm out, when I'm in need. The rent's a little bit behind. The bill's not getting paid. The shopping's a bit small. Feeling ill, feeling a bit sick. We're fighting. We're not doing right. My God does everything. Everything. He fulfills all my wants. He teaches me how to get everything that I need and provide for my family. He teaches me to calm myself down, bring me peace, to make sure that I can pass it on to my family. My wife over here, she's got a big mouth. She likes talking a lot. But in places like these, she's my rock. She keeps me steady. She's very quiet. She's a bit shy. But she has a lot to say, and I tell you now, later on in the future, she will come out, like all of us. Amen? Amen. And other times when I'm down and I'm out, I'm feeling a bit sad. I'm so angry at the world. I tell you, every day I struggle with this, every single day. I stay off the path. I fall over, I fall down. But my God does everything, everything. He holds my hand, he picks me up. He teaches me again, he guides me, gives me patience, gives me peace. And makes sure that I step back onto the right track. I stay on that path. Even though I wean off, I do over. I get angry at my wife, I do that a lot. But I keep calm, think about it, and he brings me peace. And we work this out. This is what we do. God is good all the time. Amen. I tell you. And also there's other things, you hear these very clever people, these very smart, intellectual people that ask these stupid questions. Very stupid questions. They ask you, how can you believe in the God that you can't even see? It's not in their heart. That's why they ask. They don't know. Like the wind, it's there. You can't see it. Reach out your hand, you can feel it as it brushes your hair. It's there, just like God. And those little people, they said, yeah, but you can't see him, you can't feel him, you can't hear him. Wrong. Just on the weekend, I had my little granddaughter over with our kids. They laughed, they played, they fought, they cried, they laughed, and they played again. Just to hear that. Tell me, is that not the voice of God? Is that not? When you come to church and pastor stands up here and he preaches, the voice of God resonates through his voice to us. Tell me, is that not the voice of God? I wake up in the morning, I look outside, I see the birds doing their bird things. I see the animals running around. Until now, I see my beautiful wife and my child right before me. Tell me, is that not seeing Jesus? He's real, he's there. And because of him, we everything, all of us, it's in essence a manifestation of God himself. He's here, he is everything. That's why we can hear, we can feel, we can see him. So all of those clever people that ask these stupid questions, we shouldn't be angry for them, we should be sorry for them. Because they do not know. As Jesus said before, forgive them, Father, for they know not what they are doing. Just like the disciples of this day, we denied, but then we overcame.
And then we should be out there helping and teaching everyone else, like our pastor has already taught us over the years. Amen? So ask me once again, what has my God done for me? Nothing. Today, at this time, at this very spot, I'm standing here today. My God doesn't have to do anything, because I must be doing something right, because I'm here. As long as he's not doing anything, he doesn't have to do nothing. That means I'm doing something right. I'm here. When I fall down and everything, that's when he steps up. That's when he comes to all of us. That's why today in this house, this very moment, before all my brothers and sisters, God is here with all of us. And at this very single time, he doesn't have to do anything. Because like my God, our God, at this time he's doing nothing. My name is Francis Williams, and I'm a sinner. Amen. Hallelujah. Whawheta eki. Kaya halea whiunga. Uruaki koe whakamalo ki eki. Koe ngā koe ne kei whai totonu. Ke tau ngahi mo ui o tau lawe ai. Koe whiewhia ka koha whiewhia. A e te tangutu o whanongo. Such a joy when I listen and hear Ke whangasipi. To the sheep of the house, that they can stand and tell of the goodness of God. Because the responsibility or duty is not complete. But God is the one who completes. I give thanks to our assistant pastor and his wife, Sister Anna, standing beside us. Even the board. And the parents, and even unto the youngest. I believe from January to December. I can't remember any hardship today. I remember only the goodness of God is why I stand before you. And our hearts rejoice that you would stand beside us and work together with us. It is a new thing for me to recognize church, my great love for each and every one of you. I thought perhaps if I had all the treasures to show to you true other words, perhaps if my heart was split open to show you all the love so great that I could not fathom, that God has taken me to. I'll count this a blessed year. It's a good year. It is a wonderful year. And his work is not yet done. He is still working amongst us until he returns again. That is the short few words that I give to you this evening, and allow the pastor to speak. Praise the Lord. I extend my thanks to my assistant and even unto the youngest in this room. Serving and supporting this blessed mission. True, the journey was not perfect. Many things given unto us, but we never retreated. That is the goodness of serving our God. When we fall down, when we don't know what we should do, God is the one leading us. God is Spirit, whispering in His voice. And I want us to allow
hege ke lava ke tau whanongo ke ono ki reo ka pau We e cannot le o hear lahi ange e his tau voice. lea a ki tau If our tonu. words are louder than the voice of God. Kono ko tāpua ki a mono whakakoloa. The blessing. Ai whahinga mo ui ko ni tau mo ai mo ui whakapentekosi. The life of a Amen. Pentecost. O he unga he ko mo onye ngā ue lau maari e. Because true is I he the word kakai of unau Holy whatapu e nau mo ui. And when Whatawange whai tāpu e kina. Tokon whai whakau mo ana. God bless the sister Tau taha pastors, whanga pe kariona. Elder Fanga, Tau inga kau Sister elders. Whawhetai ko nama. Praise Whai God for tāpua Brother ki a nama makiloa. who's here with My us. goodness, this man's got a big heart. A small Hallelujah. stature, but a big heart. Amen. Tau whamalo pa tau whawhetai. Give thanks. Pea ku, ia e tāpua ki pa moe whamonui a tua seso eiki. There's a Mo blessing. ki mau tolu. God is set Whampe aside ke and ua te installed mau tai for you. tokanga ki ai. Please. Ia ha taimi ke mau nofo whakamamau. Wherever He you hono lau can maari e mo ne and tataki. focus on His Spirit E and whai His ko toa leading. peke lang ia pe Do hono all kua wha. things that He would be Tu glorified. ke tau hiva heni, ke ko Please ilo let na us whai sing whai ka here. toi momoko e tau ki iputi o ai tua he. Nima noa nima o himi, kore ke mau mea haki ki o lunga. Please arise. Tau tu pa tau hiva i pe. So ia wa tau lelei laka atu. Ma o holoto o wa teki laka atu. Puke ma o wa palo mesi i kai lava ho wei. E he tau kotoa o heli laka atu. Asi-asi ua foki laka atu, moe ongo ongo kovi laka atu, lau ai hala hono ofi, lau ai whiri fuma loki, oua te ke loto foki laka atu. Asi-asi ua foki laka atu, Esi whakaosi, o kuke mei erifia laka atu, o kuke mei osia laka atu. Mui mui he sikaina, lafi ki he poua fina, e angi iai pe ia laka atu. O kuke mei Oh
tapu ke o tua ko alo o tua ko tamai o tua mo lau mari ma oni no fo mo ho alo o fa I kai ngani mo fa nauni o na hili kai fai pe ta ngata amen and amen malo o tali mai kwai ki San Luis he tu a he ke mo ma we malo Lo sigue.